Ekitongore eki nikyetwa the Community Empowerment Network kandi aba borekyerire okubangura abantu ba burijo okuba bakwasa kukoresa eby'obuhangwa bikaguma bitasisirwe otireho no abantu emiti y'okubyara. Isiteni kigendererwa munonga ky'eki ekitongore n'okurebeka ngu kyamaraho bworo ninga se obukene omu bantu abaine obwetaavu ninga se kyaempoweringa abantu abeegisire hamwe omu groups nk'abahingi kandi obwo n'ekigendererwa ky'okuristoringa environment. Ebyona nibireeta abantu kuguma nibatema emiti obwo nibaronda enku nibaronda amakara konka kutwakuba tutandikire heki tukareetaho ebintu bya biogas kugira ngu abantu babase kukoresa endijo emiringo ei bakubasa kutungamu enku endijo emiringo ei bakubasa kuteeka. Abantu bagira ngu nikibasika omuntu kukoresa eby'obuhangwa okurabira omu kuhinga n'okukora eby'emikono kandi bitasisirwe. Egi emiti nitugaba compound trees nituzigaba reason being kugira ngu tukabasa gaba forest trees omu bwire bw'ekyanda so twakasha tukukura ikintu turebeka kupataninga na government or local government ya district ya Kyegegwa na NFA kurebeka twafuna emiti eyindi twagigabira as groups na nezindi twabe twaregistaringire nazo. Omu bihangwa harimu byingi bakubasa kukoresa abishino babasa kuka ebirago babase kuguza nuko kubasaba mwitegereze habwaki gavumenti ehindwire curriculum y'okusoma habwokuba gavumenti yesangire ebyeri kutusomesa tibiri kukora mirimo. Abebembezi basimire Eminyeeto egi ahabwa ekiteekateeko ky'okurinda eby'obuhangwa kandi abanyadiini bahigire Eminyeeto okwetantara amarwa. So mindset change it takes time. Ili kwenda kubamara amani betu nyenda kuencouraging mu kutama amani mengi. Nanga kafera gaterekizina yagamba ngo yaguyi yasobola yaguyi yakora ki asobola osokutandika kutukumira omwana muto osokutandika kutukumira nosana wabale emyaka nyingi. District ya Kyegegwa nemwe ahari ezo ziteganisibwe cyanda n'emiyaga y'amaani ahabo kugira ngo ebibira bikashishwa byacwekerezebwa. Gasha kwa Philip Murangira.